برز آیت الله آشتی بردف که حرکت آزادی ونجی فراکسیونه که اسلامی و کردی خود بینن لی هن هیچ نبونه پارتی دوان هر بجارتن آده چونو هات نوجه چه بو ناف پارتیه ده ون جبا محافظه کارن کرد ون شده فکرن و اف محافظه کار چواد دا بش بن نیرن و فکر اول سر به هر بجارتن مثلا کرد چیه بناء خدای رب العالمین بني هاتشتيش وسباسي بوجي بو اف درف قدامه ومالا وآبا تماشوالي حجاجي في رمضان ها ناخذت على جمع وتغا قبولك من هاتن اب وك حركة إسلامي وهاد بجن ام بريا حرشتي كرد لورا خودي امجدايك كرشيان از بنا عولي بيجم بس پشتی گو ام بون انسان ام مزن بون بیرو باوریا ما اسلام يعني حقوق اسلام يجي باوریا اولي جي حتى انسان بالغ نبي حق ترجيح هنجي دكفستوي مسؤوليتا به هنجي تشيل يعني جبوي اواي ام دبيجن نا açık وفكري ام بريا حرشتي كردن جبوغو خدا امجدايك كردش يعني بس اولا اسلامي ترجيحها ما ام ادعاء دكن جو اولا اسلامي حقوق ما في تمام مخلوق ددي فقط وقت يقول حقوق اسلامي هبه اما وقت يقول حقوق اسلامي تنبي وكا انها وهر کس کی اسلام جبو برجوندی خود بار خوف بکشید جبوی آوای از دبیجم کی چاره سری حمودشتی عادتا خدایا يعني بعربي قد بعادة الله سنة الله إجا عادتا خداجي سنة خداجي بدو تشتايا يك جي قو أم دبيجن وحيا متلو آن ويسكي قو قرآن بيروزا وآد دواشي وحيا كوني تكويني ويا قو أم دبيجن قو خزاي تقوتن يعني بهر دواجي چاره سريا حمودشتي تكرم يعني بوحيا نویسکیجی گو قرآن پیروزا و بوحیا خوزاییجی گو هبونا خوزایی يعني اجا مخابن دیرو کدا دستهلدارا ويا دولتا ويا اوتوريتا اف هر دو خوزازی گو هراندنا غلط کرنا لگورا برجواندی خواه لگورا منفعت خواه ریدا نوانه يعني جبوی آوائی از هنک منکا بدم مثلا خدا عز وجل القرآن بيروز بجي سورة بقرة آيات دوا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين شاك شبهنينا قو أفرتوك هانا قرآن هانا هداية رهبرية جواي ساني بالرومت را يعني كلمات تقوى دفرد معنى رومت در باسلي رومتا إنسان أتشيا چان دوايا اما مخابن دیرو که دا ام ملت کرد به دین اسلام بیرومت کرنا بر اینها بحفتیه که حوال کی گو سیدا ماتنایم هر جمعه مگو والا بری ازی بیم فقط مخابن او جمعه و ما بین مسکه ببخشن کلمه که قوایا اما عفوا يعني اما بین جمعه اما بوا جمعه ام بین مسکرنا يعني ام بیرومت کرنا ام بغیرت کرنا بریا حرشتی دوی کرد باورمند کرد مسلمان کرد وکه تمام گله دنیای دوی مسئله دا وکری بید يعني او انسان گو چانداوی نبی رومتاوی نبی جوحی جی فعمنا که باشه سیاست و جبو به بجارتنا چیه ونه چه سیاست بمشینه به پارتی که درنا ونه اتفاق بکن دستک پشکری بدن وان یان هلوسته که وی دن های جبو محافظه کردن کرد ون چه پیش نیار دکن خباته و چوه جبو هل بجارتنا ام هاد فکرن بچند ماده از وابین زمان یک جه دوی تشته دو مرف خوشک رخنه بکه فعم بکه جبو گو مرف زان به ایرو مرفه چکه تی ایرو جی
عزمونا خو براستی بدرستی درباس بکه خباتا خو بکه جبو گوت حاضریه سبره بکه جبو یاوای اف هلبجاتنه گو دانا پیش چکرین اولا اف بندا دهی به حقوقیه yani دراسته yani لورا هر انسان عبد خدایا و هر انسان جی مافی گو د اداره د خو ببینه ها yani ترابه وی مافی انسان بسطنه اوانا ظلم حقسیه نه راسته yani دو درفت گو آنها چه بین دوار هلبجارتنا ده نو کevin هنك انسان و هنك بارتي و هنك سازي حمود شتوا سربستن وفقط هنك جيجي يعني حمود شتوا قد خنا نسربستن يعني سسه وقون تفزانن ومحموجي بينن بارتي اق بارتي تمام درفت دولت جبو هجمارتنه بكتني يعني اوانا ظلمك yani vakti bu am vak insanla Müslüman am be ola av ne zulma kay İslam şile yani avana zulma ke yani ama bir tek kelime kurtay yani adımji yani belki hinik jma dileme ne xwaze veya am ne verin ama avana hakikata ke gosel hadin demirtaş rehine insanı ki gor rehine be tuytehe aday ma av ne zulma ma av ne haksız ya ma av ne bekari buna ne tiştekî diye tarifa ve naj gayni pêkarî bûnê pêva tiştekî dî merev nikarê bike yani wextê ku sûcdara sûcê wî heya adayîtiya wî qebûl neke باشا بحثا سعد دميرتاش كر خباتا ويا بهذا بيراش ما نشو سري خباتا ما بهذا بيرا ابينا جوانا سؤال بك النجمه يعني وقو كيك زكريا جي اني زمان ما چار پارتیا و حرکت آزادی هنگ خبات کردن جبو دوا هلبجارتنا دا یکیتیا کردا چه ببه از بخوا جب چوکایا خو و هین پارتی کردا چه نه ببونجی هیچ بنی پارتی کردا چه نه ببه هین انزار و بم الگوند بم مدگو گره که کرد رای خو ندن ترکا مزنا ورن مدخستن سیلر مداند گویا پیوش خو مسترت که منا خو رای خو بدنا که امدگو پشتی گو دولتا ترکایا اونجی نترکن و پارتی کردا تننا رای خو ندن تکسی پیشوته نش نسر ساند yani jboy away jbogo amna parti او مخوز گو اتفاقا که چه بکن اتفاق شنه بو مخابن yani چه نبو چه نبو اما ام بما وظیفه خو کر ایجا چه نبو هدف او شرط و شروط گو مجهره گودن de tamamı basın edici medyaya da dervas bu şey çar caraji medyar kir wana vazife xo peknani ha çime peknani muhatabe ve çimay avun ve çimaya gerek un cevap versin necm versin başa strateji ve helbjartı ne ve çibi ali gire xaravun çpeş ne yardıkın hone çibikın ve beriyara xadayanna ma beriyara xo am her bench parti Allahu alem İro gerek am bidin yani belki havala da beji haberim je tüne yani ona behavra beriyara kevda am behavra beriyara bidin beriyara meji ava am de sero kumariye de dedin demirtaş u de endamtiye de ji am dibejin bila herkes ki bide vicdanı xoy milli başa لسر انجام هلبجارتنا پیش بنیا و چیه پشتی 24 حزیرانه پیش بنیا و چیه و چه درکه و باشتر و والله هی چی کا به چه درکه خدا بخیر که ام به چی yani اون ما کی حرکت دلی و چه در باز داره برا عادل مجمر بدنی چه نه باشه ون نافكر من بارتي ولا هر وكي حركات من يعني ون استراتيجيه كده بخم بيش يافا يعني اوابو دو ساله بهتر ما حركات حكمه بارتي ده ديار بريار دايا البته امي ببنه بارتي اما كاد درفت كنجي تشيد بين اوانا خدا زانه يعني باشه فرصه داوي ونو حركه الاسلامي ونشما بهافرا نكاربن دحمو پنجره یک پنجره که دل لوی پرسکره که بنیرن و چاره کی هفبار بین بهافرا اف خباته مهنا ان شاء الله مهیدارن و خودت علا وجب که قسمت جمرن
پیش روزی لیانی باش زۆر سپاس برێز مەحمەد قاماچ سەرۆکە گشتی پارتیا ئینسان و ئازادیە ji wanê heta vê derê rêyekê dûratî bi xêratî serçevatî dîsa dubare vê pirsin partiya însan û azadiyê ji ku derke ji kîjan mengehê tê divan hilbijartina da tu xebatekê we heye an hûn jî hema bila partiya me hebe wisa we ava kirin destpêkê de silav rêz boy temaşevanên hêjal boy mêvanên me boy hevalên me vê derê beşdarî ve civînê bûne xebatên partiya însan û azadiyê hanêzî sal û nîv du sale berdevam dikirin pêvajoya partiyê meha adarê 2018 di civîna xwe ya daviyê de biryara xwe ya partîbûniyê dabûj bû lêbelê hilbijartin ser me da hat yanî ku em hêj partî pêvajoya me ya partiyê hiç temam nebûye hilbijartin me texmîn dikir ku hilbijartin zû demeke zû da çêbe lê ew qas nêz me ew nekir ji bo wê xebatên me ê partiya însan û azadiyê nêzî salekî du sale berdewam dikir muhakkak yani em bêjin em wekî partiyekî yani ew qas partî hezbûn nava civakê da di herêmê da çima partiya însan û azadiyê viya pisyar gelek ciyan ji metên kirin partiya însan û azadiyê ne ku bi niyetekî valahiyekê di civakê dîtiye em ê vê valahiyê tujû bikin û ji bo wê bûye partî valahiyekê di nava civakê de heye wê valahiyê partiya însan û azadiyê derxistiye yani rastiya wê eviya ye partiya însan û azadiyê belkî partiyên din cudatiyê wê çi ne em dikarin viya bêjin yani di nava van partiyan da bi taybet hem di rihojrata navîn da hem jî di Kurdistana Bakur da wekî dinê jî Tirkiyeyê de em dikarin bêjin partiyê partiyek wekî İslam û demokrasiyê bicivîne wekî bîne bahev lê li her du maddeyan jî bi bîr û bawerî yani hezkirina her du maddeyan bîne bahev vê kêmasiyê medî û li ser vê kêmasiyê jî partiya însan û azadiyê xweser van esasên partiyekî ku damezirinê lê hemû dîndar in lê wekî sîstemekê jî demokrasiyê diparêze bîne bahev van her du esasê tenê bicivîne û rêxistinekê dane pêşiya gel esas wê ev ya bû dema em pirseke rojane bikin divê hilbijartinê de helbesteva çi ye belê rastî hilbijartinê de yani me ev dikare em qasekî vê hilbijartinê binirxînin yani ev hilbijartinê hem di dîroka Tirkiye da hem jî di dîroka Kurdan da hilbijartinekî zehv girîng e yani zehv stratejîk e ji bo pêşerojê jî dil dixwast ku em jî amade bin ji bo hilbijartinê lê wextê ku hilbijartin ser me de hat me pêvajeyê xwe tamam nekirin me nikarî bu wekî partiye em bikevine hilbijartina 24 Xizîranê lê pêwîstiyek din jî hebû rewşa ku îro di Tirkiye di nav da em bêjin pazdeyê tîrmeha 2016 heta niha rewşa ku Tirkiye dikevtiye nav da ji bo hemû cidatiyên civakê rastiyek derketiye holê ku vê civaka hanê bi her avayê xwe nefesekê hilde yani pazdeyê tîrmeyê hetanê niha tu tiştê ku ser civakê bandora siyasetê ya ser civakê tê kirin heqsiziya tê kirin bêedaletiya tê kirin neheqiya tê kirin ku însan bê dadgeh û bê mehkeme tên girtin û bi tên binçavkirin û yan jî li ser nanê xwe li ser ewa xwe tên imtihan kirin nefesek ji vê civakê re lazim e ji bo yê muhaqqaq dil dixwaz partiyên demokratîk partiyên ku edaletxwaz partiyên ku ji bo civakê pêşerojekî rahet avakin dil dixwaz hemû hev re biryarekê bigirin li ser vê biryara hanê pêngavekê biavêjin partiya însan û azadiyê van meseleyê hanê hemû nirxandin lêkolînê xwe li ser kirin yani li gor çi wê tavrekê dayîne holê û wê çi davrê dayîne holê muhaqqaq her aktorên siyasî berjevendiyê xwe jî diparêzin lê me divê hilbijartinê de berjevendiyê partiyê ê cidatiyan na ê tevahiyê civakê me ti tiştekê da dît me got
ام جبوی قطبوینا و پیواژه 2015 تیرمه 2016 و حتی نه بردوام که قطب به جبونا و ما قلت حزب جارتن هذا ام مخالفه ويا بسكن جبر و ما دروج بريان ها بريار خدا سر اساسا هاني ام حزب جارتنا سر كماري دا بشكريا سلاحتين دميرتاش دكن پارلمانتو اداجي ام لگور نزیک بون و لگور حساسیت انگل خو ام پشکریا هدف دکن به بجاتنه دا تکنامه اودا بیایه باشا محافظه کارن کوهن دبینن لسر کیجان پارتیا دابشت بون yani de tabana vada kesek ve hamu için hedefe yani bizim partiyen dilci yani bir yer ama ya insan ve azadiye yani parti vakti ko bir yer ki digire muhakkak tabana ve ligor bir yer parti ya ham bengavan daveje merim ne kare beje sadi sadi ve usabe le sadi nehve deve ve ligor bir yer parti ve her ser sundukan başa çareseriya pırsırga kurt ون رچته و چیه د قرآن پیروز دا جیانا زه پیغمبران جبو مته گوتن از مینا که سر جیانا پیغمبر کی بدم ادبم yani راستیا و پیواژا کورت کتنه ناو دا و جیانا وی هفدو دیگرن د پرسه ل پیغمبر خدا د پرسن د به مادم تو پیغمبری کاج مرا بیجه بنی اسرائیل بچه آوایی چون مصری لوی داره سوره یوسف نازل دبه بحث جیان حضرت یوسف دیگه لوی داره حضرت یوسف کلی حضرت یعقوب دانزده برانه حسکرین حضرت یعقوب زیدتر سر حضرت یوسف هیه yani از کار کرتاسی بیجم براین حضرت یوسف کو حسکرنا باب وان زیده سر حضرت یوسف بو اوان چه قاصد دیگه حسودی دبرنه حضرت یوسف جرا اوت کرن زیده تکلیه خو پر اوانات کرن روزه که باب خورا دبیجن بین بری ما ام دشن شوانتی ام ایلو جبری خوجه خورا ببن اوجد به yani دلوی دا اوه کی هيا خفنا خوجي جرا گوتیه دلوی دا جی او حساسیت کی هيا بس bu kurti بله بله از کرتی بیشم دچه شوانتی برای حضرت یوسف دیگرن حضرت یوسف داویم بنه بیلیلا از ام دبیجن ایلو که روشا کرد تیدا کرد یوسف اد بنه بیلی دانه به دست برای خو دست باورمند وکی خو کرد آبتم بیلی دا جبور چه آبتم بیلی دا لگور باوریه تشتکی شاش بو باوریا برای یوسف لگور مافی مروانتیه جی تشتکی شاش بو لگور حقوقا براتیه جی تشتکی شاش بو لیج بوی برجواندی شخصیت این خو برای خو گرتن آبتن بیره دا روشا کردان اوه بگاوی یعنی کرد به دست برای خو ایک وکی یک پیغمبر یک خدای باور دکن بگاوی نیز 150 سالانه آبتن بیره دا و چه ام مثلا چاره سر ببه اگر دولت بحث امتا اسلام yani em tekiliye behli bijartın ne vajı girebidan بله می گربم اوکی می بینه وی استیجی و چه چاره سر ببه هر نتوین کد ناو امتا اسلامی دا جیه خود گیرن کردان جی وکی خود ببینن وکی خود خوی ماف ببینن هر نتوی کج بوی نتوی خود تشتین کج بوی نتوی خود حلال دیتنه جی بوی کردان جی حلال ببینن و اساس باوریه یه باوریه دین مافی مروانتی حقوق براتی داینن هوله و پسکریکا کردان چاره سر به اگر وی آوای نبه وکی بنی اسرائیلی چون مصری بون کوله محقق ام بحثا امت دیکن دی امت گوتنه کی به جنده که به بدن امت دیتنه یه و کولداری بلکی سالان کولداری جواکن جدا تر بکن سال هلبجارتنه من دست پکی داجی گور هلبجارتن دیدرو که ترکیه دا به تایبت جبوی کردان بینگا وکی گرینگه بگاوی یعنی اوه که ایشی که دبیجن جبوی وی
Kurd em ça dikin Kurd genel dijî yani rabi'ayekî a partiya iktidarê heye wekî dibêje te yek netev genel dijî viya bisekine. Vê sîstema ku serokkomariyê tê avakirin hêzên cuda wekî dibêjin meclis, wekî dibêjin hukuk, wekî dibêjin askeriye van hêzên hev cuda hemû dibên tesmîlê îradeyekî kesayetekî dikin. Eviya jî rastî pêşerojê da tehlîkeyekî wisa mezin têda heye ku dibe sîstemekî dîktatoryal ji vê derê derkeve. Ji bo navê hem ji boî hebûna xwe, hem ji boî pêşeroja xwe, hem ji boî nekûya xwe tenê jî. Ji boî pêşeroja cudatiyên civakê hemû ya gere em hemû bêjin vê sîstema hanê bes êdî. باش زۆر سپاس دکەم دەوامانەوە بڕۆم برێز لە حال و حاویەوەڵۆ بەردەفکێ ئینسیاتیف حەق ئەو ژی دەمێکی درێژ مازلوم دەرێرا بوون دنەوە مازلوم دەرێرا دیسا مەسەلەیە کورد هاتە نیقاشکردن و خوا لە دەرڤە دیتر یان ژی ئەو بخوا دەرکەتن ژ مازلوم دەرێ تو کەسێکی ژ دەرڤە دەما وسا لە فراکسیۆنن ئیسلامی پارتین ئیسلامی و لە هەلبژێرێن کورد و محافەزەکار دنێری چونکە تو قادەدا ژ دخەبتی چه دەردکە پێشیە بە هەلبژێرن کوردێن محافەزەکار سەر کیژان پارتیە چمەدا بەشت بە نها آیەکەم ji xwe çareserkirina pirsgirêka Kurd bi aliyê em bêjin terefên fraksiyonên Kurd ne pir ji hev cudaninin komîser hev dikî mesela Kurd derdikeve wek we got li destpêkê da em ji mazlûm derê ji bo çend meseleyan lê mesela esasî nêrîna me ya meseleya Kurd bû em tasfiye bûn hem em tasfiye bûn hem em jê veqetiyan ji xwe pêvajoya neqediya bû em derketin ji ber ku ew mesela li ser nêrîna mesela Kurd bû û ji ber ku em tecrübeyek wisa carek din jî ew nekin tecrübe nekin li dema nû de me got em wek evekî peymanekî di nav xwe de bikin dema ku em li hev nekin rojekê ev peymana di meselaya Kurd de ji me re çi dibêje ez texmîn dikim ew peymana ev partiyên siyasiyên ku li meselaya Kurd mêze dikin nêrînên wan jî komîser hev dike û em wisa bawer dikin ku ev meselaya Kurd zêdetir hal jî dike ez kurtasî çend tişta li ser wan dixwazim bêjim a yekem mesela divê ji ber ku 200 sal zilm û zordarî li ser Kurdan hatiye kirin û avabûna vê dewletê vir de jî ev dewam dike divê dewlet bi awayekî fermî ji Kurdan lêborînê bixwaze ne tenê ji Kurdan ji gelê din jî ji lê mesela me spesîfîk a Kurd e a duyem makezegona vê dewletê makezegonek şaş e û li aliyê em bêjin neteva Tirk e însanên din netevên din mafê wan di vê makezegonê de nayê parastin divê qanûnek bingehîna bi pir netew û em bêjin bi pir hiqûq ne tenê hiqûqekî divê were avakirin a sêyem divê ev însanên ku nasnameya wan nehatî naskirin wek yek Zekeriya got nasnameya wan bê naskirin û ziman ne tenê em bêjin bi aliyekî wek işte Tirkîne her terefî dixwe de di nav xwe de xwe temsîl bike yek din zimanê xwe bi zimanê xwe perwerdebûn li hember asîmîlasyonê tiştekî pir giring e lê hem baweriya min wisa ye hem jî lêkolînê ku em dikin em derdixe holê ku li Kurdistanê em bêjin terefên fraksiyonên Kurd herî zêde li ser vê mafî li hev dikin yanî nêzî sedî not vê mafî dixwazin û wek hev dixwazin ku zimanê wan ê yekemîn be di mekteban de ji bo perwerdeyê lê zimanê Tirkî jî zimanên di jî di vê pêvajoyê de hebin ev navên ku hatine guhertin bûne Tirkî divên ew biguherin û şiddet divê were zanîn ku em wek însiyatîf heq tasvîb nakin şiddetê lê em dizanin ku şiddet
ne meselek esasiye. Mesele esasi, mesele pirskerika Kurd û şiddet ji vir derketiye. Divê ev ji ber çava ne wenda kirin. Wexta ku tê wenda kirin divê ku şiddet heye lema em mafa nadin. Ama divê mafdayîn, mafnaskirin nebe em bêjin ji bo ew ji bo şiddetê ji bo şer nebe meselek. Hûn ê mafa dîsa jî nas bikin ji xwe şiddetê bixwe biqede Musa ew dikin. A yek din sistemek ademî merkezî yani em bêjin statü ji bo Kurdan xwestekeke û ihtiyacekê jî. Divê ev em wek înisiyatîva heq statûyekê nav bi nav nakin. Lê divê wana werin niqaşkirin. Kurd û em bêjin dewlet de hev nav hev de vana niqaş bikin. Statûyek çawa hem ji bo Kurda memnûn bike hem jî dewlet kanibe viya nas bike. Divê statûyek were naskirin. Lê ev statûya îro hûn jî dibînin nameşe. Yani hûn sedî heftê heyştê nod raya xwe didin serokê em bêjin şaredariyê hûn yekî dibijêrin. Hikûmet waliyekî dişîne dibêje ez müsaade nakim tu ji vir biçî Rihayê. Ji Diyarbekirê derkevî. Ew walî kes nas nake ji ku hatiye ama îradeya gel têbin pêkirin bi vî awayî. Yek din mesele qorîcitiyê meselek li Kurdistanê esasî ye. Ji ber ku li ser navê dewletê Kurd bi hev re şer dikin. Ev tiştekî pir bi tehlûke ye. Yani sibe mesele Kurd bi çareser bibe bi dewletê her tarafên Kurd mesele wan zortir e hal ve divê dewlet vê sistemê rake. Eger şer dike bixwe bike, eger li hev dike bira wê bixwe li hev bikin. A din jî wek herkes dizane mesele ekonomîk ji ber ku mesele pirsgirêka Kurd meselek ekonomîk meselek bûye meselek girîng. Îro li Kurdistanê ji nivî zêdetir însan naxebitin dikarekî de. Ekonomî va du sê sal e bûye meselek bi pêş ew ê ketiye. Yani bi pêş em bêjin mafê netewî ketine. Ew qas zor daye însanan divê bi destê dewletê ji ber ku dewlet dibêje em pakêtên teşwîkê derdixin lê zor e li vir ew tiştan nabe. Divê bi destê dewletê ev meseleya were halikin. A dawiya dawî em dibêjin komîsyonek serbixwe û ewa wê hukmê wê îcrayî hebe divê em bêjin gunehê kê hebe, çewtiyên kê hebin, hem ê dewletên, hem ê ku sernavên gel şerkirine çi hebin, divê ew bikin. Werin ew komisyona li ser van mesela bixebite û ew wan îcrayî hebe. Va çerçovaya ez texmîn dikim meseleya Kurd ji bo îro yani kêm zêde ew dike emkanin li ser vê meselê li hev bikin terefên Kurd. Başa vê pirsin. Wan li sihayê ne. Erê. Wan çi dibînin? Bijarta da wê çi bibe? Kurd çi difikirin? Muhafazakar, oldar, bawermend li gorî çi biryarê didin? Dema dengê xwe din Niha kek Mehmet Qamaç wexta got me biryara xwe da gel jî wê em hêvî dikim gel jî wê tavî vê qerarê bibe. Lê di yekê mijdarê 2015 de hilbijartin teze bûn dizanin piştî heftê Hezîranê. Li heftê Hezîranê hawayek du hebû. Cara yekem oldarên Kurd bi dilrehetî çûn deng dan partiyek siyasî em bêjin çepkir lê ji ber ku sernavê Kurda ew dike tekoşînekê dimeşîne. HDP ji bandê heftan şeşan carekî de derket 12-13 ye. Erê ji Rojavayê Tirkiye jî destegirt lê em dizanin li Kurdistanê ev mesele mühîmtir e. Piştî wî teze bûn hilbijartin. Wek mesela kek Zekeriya li vir e partiya wan got em nakevin hilbijartinan em gelê xwe jî serbest berdidin eger ez xelet nayê bîra min. Di wê demê de mesela em lêkolînan dikin îro ê ku rayê xwe îro dibêjin em ê bidin mesela Hudaparê ji çar paran sê parê wan yekê mijdarê çûne dane AK Partiye lê ji çar paran parek neçûne nedane kesî yani tu kesî ew memnûn nekirine. Dîsa ez kanim viya bêjim îro muhafazakarên li herêmê ji çar parçeyekî wan dîsa partiyê ku dengê xwe dane ji wê nememnûnin. Parek viya piçûk ê ku berê dane HDP ji wê nememnûn lê para mezin ê ku dane AK Partiye ji nememnûnin. Yani
ام بیژن اکو دنگی خودانا اک پارتی جی 5 پارا پاره کیوی جی غیدینه و نادن او ایرو ev insana zede em bejin karara xwe eko karara xwe nedane yani eko him bê biryarın eko ji eko biryara xwe dane zêdetirin em bejin Çanda sadî çanda. yani ev seçar lêkolîn em dikin ji sedî bîstan daketiye heta şanzdan lê dîsa jî zêde ye hema eko jê qetiyane hinek dibêjin mesela em ê bidin evê em ê bidin Hüdaparê hinek çend puan dibêjin em ê bidin Saadetê اللي هوايك وك حفت حزيراني هي اللي اكتور زيده بونه ده حفت حزيراني ده هدا بار وك ايرو بارتيك تزابو وك ايرو زيده ندهات ناسكرين كردن اولدار زيدتر ده نابر اك بارتيو هدف ده دچون ايكو امبيجن حركتا جي حركتا هدا بار دهاتن زيدتر دنگ دامان لي ايرو herkes وان جناست يعني دخوازن ام تجربه بكن ام جي اك بارتي فقطيانه انجي ام دخوازن وقتن عجب هدا پر ممنون و مطمئن بك ام بدن وي نك سعادت ما بك انجي د عالی کردیتی د هدا هدف کانوان کاشی برخو کنه که لی ایرو وقت سری دا گوت راین کردن محافظه‌کار و ای زیادتر جی اکو برای رای خودانه ام بجن اک پارتی ایرو جی غیدینه اف و انجام اف دیار بک لی اف جی نهال میدان سکینینه دخوازن که اک پارتی جوانا تشکی بیجه هدا پار جوانا تشکی بیجه سعادت تشکی بیجه هدف تشکی بیجه دبیجن اف هر ال تشکی دبیجن لی جارنا دنگی وان ناگیجه جارنا دوی وان ikna بکن yani ne tane bir gotuni herkes gotuni xod dibêje nat parti programa ak parti derdixi ji pran demokratiktir yani le insan pratika ve din iroje ne memnunum zedetir kurd dibêjin erê ve cesaret kir ve pêvajoyek meşand lê şer qewimî piştî şer divê hûn viya rehabilite bikin hûn nakin hûn dewletin hûn hikûmetin ev bara li ser milê we divê hûn bikin lê berpirsiyarên xwe yani nayînin jî ji ber vê yekê jî insan jî vediqetin Yani dengên muhafazakarên Kurd aslında ser her partiyekî de bawayekî da beş dibe erê lê beşekî wî yê AK Partî ne ê herî mezin hinekî wan biryar daye wê biçin hin partiya beşa mezin hiç biryara xwe nede Musa fêm kir hîn nedaye li aktora li benda aktora ya dibêjin rejmere yani tiştekî ew bikin lê hema texmîna me tedî heftek dimîne insan biryarê xwe didin eger vab em bêjin muxalefet terefên muxalîf işte Hüdapar Saadet HDP êdin eger tişkî nekin ji xwe ê bê biryar nîvê wan vedigerin ciyê xwe ji ku hatine vedigerin wir erê dibêje me bê dil da lê derek tune em pêde biçin Başa zor spas dikir dema te ev tij got ke kezekere gelek kevxweş bû notê xwe digire ji bo ku biçe wan îqna bike niha em dixwazin dor bidin beşdaran eger pirsê wan hebin ji hemû kesî dikarin pirsa nirxandina jî bi kurtî dikarin bikin kerem ke rêza duyem wisa ji wir dest pêkin Merhaba Jura. eger wir rabin wê kamera baştir ve bibîne Vekiriye bir gelo. vekirî kerem ke Merhaba Jura. Un hemî bixêratine. Niha di serî de ez dixwazim tiştekî were parve bikim ku madem li gor dînê İslamê em tev digerin we behsa dînê İslamê kir û li gorî wê em tev digerin bi rastî di serî da ev ya samimiyetek divê dürüstiyek divê belkî piçekî giran bê min bibexşînin ayetî kelimeyê divê lanetullahi alel kazibîn ev ya jî hûn hemî baş dizanin ji ber vêya divê ku siyasetê da jî li gorî lanetullahi alel kazibîn em tev bigerin em ew qas samimiyeta xwe nîşan bidin min çima vêya got birêz yapıcıoğlu ve anî ziman ve got ku em nasname me nasnameyekî İslamiye em nasnama xwe Kurdî inkar nakin red nakin lê nasnama me wekî partî jî nasnameyekî İslamiye lê hezar mixabin bernama partiya we gava em lê dinerin li gorî pergala Tirkiye hatiye avakirin divra de takiyekî heye ev ya yek baş pirsa xwe ya dudoya
گر ام لگوری عدالت تف بگرن عدالت تنه لهویا وجدانا ام نهیلن عدالت تنه نب وجدان ته پک آنین عدالت لگوری پرنسیبا لگوری ilkeya لگوری باوریا و لگوری سکنکی فرصة خاش كلام أخرى بكم جبر ويكي بريز يابچول وقلت كو ام دسرو كوماريه دا ام دنگه خو بدن بريز اردوغان افيا بيغومان دشرتو مرجن تركيا دا افيا تشتكي قال لك خزايه ما في ويه بس قفا كون رايا خو بدن بريز اردوغان وقالوا وين قد فكرين قاتلين روبوسكي كيبون كيف شرط دفرادا ونابن شريكه فيها وكيوي نمونين وكيوي وچما في برياره دا باش سپاس بس كيكي yapıcı oğlu biraz yapıcı oğlu نوبت بخير برو عبد الحي وقمش عبد الحي برو عبد الحي تعرف برنامج بارتي دو ازت تخوندی مادام تعرف برنامج تنخوندی تلگورا چه دبیجی یعنی اب برنامج ولگورا پرگالا سیستم ترکاتی نفساندن اری صد هزار جاری لعنتا خدا دروین و به ام چه باورد که ام گیدو بیجیم از یو بیجیم که مثلا اب تشتیگو برای رها گود تو تپجرین قبول دی که امضا خدا ویج بینی اشترا بیجیم اب تشتیگو گود جسدی صد و برنامه داشتی نفسان جسدی صد یک حرف اگیش بر که زیادتر نگوتی که کرا تشتیگو گود بیجی اجی صدی صد از امضا خدا ویجیم بینی ویجا گوته herkes denge teşekkür o kayıt jibu tago برنامه partiya doza azad و tişti ku vegal vederi dibêje ne vek heve az karim iştara bêjim tişti ku mat برنامه partiya xwe da nivîsan diye ego vê bername nivîsa diye yek jwan azim pazda kes vê nivîsan diye yek jê ez yani heyetek komisyonekî ku pazda kes em tevayî pazda kes bûn yek jê ezim tişti ku mil vederi gotiye ji vê برنامه نزیده بلکه کمتره جبر قدام کنه ام حمید شی نکارم بیجن فقط شکم بیجن تدبیر دهیه ام ندم کی خبر دن یعنی ایرو جبونا گول خوش هنگ انسان هره یعنی جبونا گو هل بجارتن نزیک بونا جبونا گو چند دنگ edin زیاده بگیرن لوی گوری تشی گم باور نکم نابیجن ام چه باور دکن تو یاجی کسی باش زنه به اگر کی تو دل بکی اب برنامه partiya me ê kurmancî em karin yekî radest te bikin ji xêra xwe ji kerema xwe re wextê ku diçû ya baş bixwîne ji niha pê de ji niha pê de eger kî tu rexnekî li me bikî ber ew tiştê ku dibêjî ger dicî de be em ê xwe raz bikin ger nedicî de be em ê nêrîna te raz bikin yan jî kî wê rexnê bike ez bawer dikim eger em li hev du gudarî bikin eger em hev du baş naz bikin lî gor em xeber bidin em ê rêyekê çêtir em ê dînin ber xwe باش دیسا جیش بو پرسات اسپاس کم جبو چه اره جبرگو نامزد همتنه ام نابجن تشتی کو سروکومار اردوغان یعنی تشتی کو آق پارتید که جسدی صد ام قبول دکن ام امضا خدا بجن بینی ام دی بجن اف شش نامزد این کوهنا دناوان ده ما احوانی شر اردوغان دیتی ام پشکریه دن اویاجی مافی مادم مافی میه تکس نمجبر وکی ایدی بفکره فکر تشتره یا مجمره اگر ایدی مثلا هناك برای ما يقول بدر بشترك بنا كك ما شاء الله جواب برسي قلنا بشكريه بدن كي قلت انا عم يسالكم مريم بدن سلعتين دمرتش او يجي هاكي وانا ضد نضنا وكيف اخونا ليه او كسي يقول ام شون شارجر عمل دري واخذ دري خلما فنكرن برسي نضن ما تلفوني ما نكرن دسر چاپا مني ده جواب مدان و ما وقت پارتی قبول نکن و داخویانه گوان دای چاپمنی یک جوان کسا جی مساعدم و شو داری هدف خص براستجی ما تلفن وان کن مقام تخازن ورن امورن سر ماسا سر قلت ورون ام چای کو وخن ام با هفند ویل بجرتین ده ام چه بکن جبو ملت ام چه بکن جامعه گو ام نا آمادن گو ام هفدیتون ام هدا پر ربکن افتش نه از دبیجم او کسی گو دروش پشتیمه چاره گلانی ده روزا چاره گلانی روزا اینی الآمده به هفسروکا هدفی پروی بولدار هفدیتون کرن یک جی بای نفت مشابان ده برای صدقیل بده رونشتیه یک جی که آیت الله پشتیوان ده چند چارده گلانی ده بو داخویانک دانا چاپنی بنویسکی او 5 پارتی و حرکت 4 پارتی و حرکت آزادی گوتن هدفی گوتیه ام نه آمادن گو ام به هدا پاری هفدیتون بکن یا جی پرس شکیدی بکن
ویجا گو اگر هیویا پشگیری جمع بکن اویا چقدر راسته اویا جیج وردی باش زۆر سپاس دەکەم من دخوازم پرسم کەکی ڕەمەزان پێشی تو پشتە تو کەکی ڕەمەزان ئێ پێشی پشتە جاو برادەرێ پاشی کەرەم کە merhaba jwara spas dikim ejî dixwazim yani hani mijal ser nêrîna İslamî helbijartinên Tirkiyeyê hani jalî oldarî ve mesela hani İslamiyetê de gerekî rastî jî yani insan dürüst ve her halî xuda gere dürüst ve jiyana xuda dürüst ve gotinê xuda dürüst ve û tiştê rast bivê û du rastiyê biçe yani du xeta rastiyê biçe mesela zana تری هم بچن 2014 15 16 و شر هندک دست به که حتی انها تشتی کل حریم کردستان هات کردن یعنی فلکت کل برات کردن یعنی ده 12 نافچه خراب کردن یعنی دو بندی هبو یعنی دوالی هبو دوالی و شری هبو دوی دوالی و شری هانه دا دوالی و شری هانه دا یعنی جالی که هم بویژن PKK جالی که داجی حکومت و دستگی و هم بویژن لشکری işte polis istikbarat yani neski 7-8 insan hatın kuştu. Neski 100,000 mal hatın xarab kirin. Yani ev navçe tüne bun. Neski sesi 400,000 insan koçbir bun çun bajar edine. İro nav fakiri belengaziye da jiyana xud domine. İro helbijartin ki hatiye mesela peşiya Kürda lez bara xud dime ki jali oğuldari ba dervay oğuldar emveci rastevi çepevi muhafazakarevi yani vitişte hani vek qennatiye jiyandın Kürdistan'ı هیچ جایی دارن پروی مسد وجه می دنگی خوب بدن برز اردوغان یا جی بدن برز سلاطین دمیرتاش یا جی HDP تشتی خصوصیتی که دنیجیه یعنی HDP مثلا برپرس PKK کیه ایرو دوران قالقان مصطفی قاراسو جمیل بایق var ezviyat ilmi vejin. Diyecek ki ev parti ki Türkiye'ye ne parti ki Kürdistaniye, Kürdaya. Yani bir denge Kürdacı distine. Jber veci partiye ki Türkiye'ye. ezviyat vejim yani bir şerihane da. Yani mesela halkı özür ki ne ezviyat vejim yani cübat era. Özür ki hoji nakhwastin. Ev ki yani digren ser khubra yani bersi bedin. Ev ki ev ki tedatne yani javi bersi da ne jnake. Yani hejacil du ve şaştiye hane. Du ve evki hane dişe gelo yani gor oldariye yani dine İslamiyetiye yani yatışki rast ekmel du ve şaştiye her ayacı piştgiriye bir devam ve ortağı var ve şirke var. Ha evkadneji mesela cevalacı biat persim yani hemen rea ruda ve emvejin Kürdara ve mesela hani teyevkirin agadar kirin bu persa Kürdistan'ı bir rastlıcı Türkiye'de sazımanek çavaki yani statiyek çavaki duazı. Yani em bejim federaliye, otonomiye, em bejim xoseritiye çike yani sazımanek. Civate şavala. Yani mesela kek Zekeriya berpisyari Hüdapar yani Seroki Hüdapar. Mesela kek açtı evcivek حرکت آزادی و حواله که کجی اوجی خودی پارتی یعنی نو آوا کرد نجوان پرس. زار سپاس کلام که. ای پشت پیشی خواست بود بورا. از پیشی سلامی خوش تفکر کرد ویژن. ج که زکریا سوال که زیبکم و چند ابجد ج ده به وارد نیکا بکم. اوج بو زمان کردی که زکریا نیرینا وان شوید خوزم ویا جمارا بین زمان و که آشتی جد خوزم تشکی پرسم تو مدرسه می کردستانه دا کتابه که کداتا خونده جی اصول شریعتو ما جوان کتابه الحمد خونده دو اصول شریعت دا السبب كالفاعلی قرآن کی ہے قاعده کی ہے ایکو انسانا مثلا فعل کی بکه ایکو دعوت و فعلی جی بکه وکا کو کربه جد بریا کو از سوال خو وکم ادخوزم گوتن کی مولا مصطفی برزانی بینیم زمان سردار و قومتانی مولا مصطفی برزانی تنبال توپ دبن دوین ام دخوزن روان دوزه بگیرن به شر صدام دا دوین دخوزن روان دوزه بگیرن اوجی دوی یعنی اون چش مدخوزن دویم ایزن ات دخوزن دوی ایزن راحته اسکارم ایزن بدم یعنی سوالک جواب پرسم دوی وقتی وچو روان دوزه گرد ون هنک عسکری صدام بکوجن ون هنکی دیل بگیرن و هنکی جای براون هرن پکی که صدام لوا بزوره به تیارا و به تانک و توپا و نوی گلی کارن محافظت بکن قارشی وان تانک و توپا ده ناخیر هم نکارم بکن
ادوش خو کینگ هم کار روان دوزه بگیرن و چه ایجاب ناکه ایجاز که اشتیش پرسم و که محمد پرسم جسادی نوتو دول سوره رای دان پارتیا HDP للجزير لجوار لفارقين ودري دنكاجي قصير مزنك مخندا الناس كنا اسم محمد سعيد فيدانجي اس فارقين مجناف شاف فارقين ما هيك اوان انسان جسدون نوتو دو راي دا وي بارتي وسروك وي بارتي جي دششو حشت جوتمه دا غازي كيكر قال دعوتي سكاكو وكشاكر دوان دوي دعوتي دوي غازي كريندا بينجي كاس جيجالي كرد هاتن كشتن بشترا افشر سورو فارقينو جورو نسيبينو هزخو ورحاصل تمام ذي هرماني كده بلكي 16000 حب انسانات كشتن بلكي افاني كبون السبب كالفاعل دوي قايدي دا بكرتاسي ازي بتشه هوي ازي دس في اوكي ازي بينم زمان باش ادخل فيها ياك شكاكي محمد تشكين كات انا دقات بك انها دوزك حقوقي جبر كنت ماشا باندور سؤال كيش كاكي محمد كم تك سؤالك يو كاكي محمد جوك ام بارتيكي ديمقراط واسلامي ام دخوزن تشكيوها بينيزي هاف سؤال كي تبرسم از انسان كي مسلمانم و او كمجي بريارة مجي اسلاميه وصار قانوني اسلامي دخوزم حياتك خو بالماشينم انسانك كي زينا بك عجبا كاكي محمد نيرينا وانا كل قاشي في زيناي اي بديمقراطيه بكن يا باسلام الجزا بدني كي دخوزم فيها يمكن باش زور سباس يالك سباس بيش يا اخو زحمه الله اسباب باش تنكتي سلام رئيس حمو حواله از و سپاسدار بجبو به برنامه راستی می هفوکا برنامه نری لبگوری نرینا اسلام و هلبجارتنا ترکیه şimdi Kur'an-ı Kerim vakti bahsa millete ki dibe me hun taife kabile hulukan ki hun hevdu nas bikin hukuki hevdu nas bikin hevdu hürmet u rezej hevdur bikin en ve hel nerin du rez hey yeki du blok hey blok nave hukri millet adji nave hukri cumhur o hard blok ajidi Kürtünen yani tuhazi Kürt bira oldar bi, tuhazi bira bedin bi, tuhazi bira ateist bi, tuhazi bira çi bi. Yani Kürt her cacı tüneyi. Oysa Xudai Teala Rabbil Alemine, Xudai Teala Xudayna nasayıcı, mafi Xudayna nasayıcı serve ardiheyi. Yani o am nüfusa Kürda zanın ki neziki 6 milyon nüfusa Kürda ayı serve dünyayı. O jivi 6 milyon istedi no diyor Müslüman kabuldu ki. Fakat معفي في سلماني فيه البجارتني ده تني شما معفي تني ام بيجين يك اف سلمانا هي نكانت درغوشا قدي خد قدي خوي درغوشا دي زماني دايكاي ري قدي بده او حقيقي تني يك اف سلمانا نكانت جامعه خد مسجد خد خطبه خو بخيني بكل تاثير زاد ودا خوازي قال و زي داوي كي نارينا بارتيا هاي كاج بوتشد كان به البجارتنا زي فيها سوال تمام زي كده برسيش كلام اخر برصه خبك يعني از حد هي برسكم ايج سرو كومار اردوغان ترجيح كان ازوانج برسم ايج دميرتاج هذا بي ترجيح كان ازوانج باش زور سباس كيلكا بدنا كيلكا خوش كلام اخر برسي نقد انما دمتنا نبور سلاوي برسبر نظام دما ما هي قالوا باش اول جي برسلان برسل دخازي تبسك نكاكو بلا برسل وان برسل عندي سبب ما كاكي محمد دسبك باش برسي سر ديمقراطي واسلامي تش برسكي برسي سپاسدار مش بوش برساته و تشكي زب مهمه زب گرینگه یعنی گرevia ولا فهم کرنه اسلام ناوی دینه yani din مرد کاره به ولی اسلام به سیستم آخو به آخو باوریه که جبوی انسان آتیه شاندن خلطاهیه مچیه مد دیرو که ده حتی نها دموکراسی وکی دین دیدیه لی دموکراسی دخوازایه خدا بيجم دجبل دينه كي نهاتيه تشتكي وصلنا لدجي دين نهاتيه هولي كدري هاتيه لدجي ديكتاتوريان لدجي اوليغارشيان لدجي
rêxistinên yani kesayetan hatiye viya sistemekî ya rêveberiye demokrasiye Musa ew dikin demokrasî dîn nîne nayê wê meعنeyê ku ez bêjim însanên dîndar behsa ceza zinayê kir wextê ku merev demokrasiyê wekî İslamê dîn bibîne merev sistemekî ji bo wê wisa ava dike însanê dîndar jî bi usulên demokratîk dikarin qanûnên dîn jî yani dîn anîne jî di nav sistemekî demokratîk de bêje wela em sistema xwe sistema me ya cezayê me ser vîya ava bikin ji bo wê em demokrasiyê wekî dîn nabînin demokrasiyê sistemekî ya rêveberiyê ye çawa sistemekî ye ji kesayetan digire hetanê cidatiyên civakiyê civakê hemûyan di vê esasa hanê de di vê bingê hanê de rêxistinekî yönetimê yani tiştekî wisa hewkûtetin heye ji bo wê cezaya zînayê yani em partiyekî şeriatçî nînin em viya tînin ziman ji xwe em nabêjin Partiya İnsan û Azadiyê pêwîst dibe gere di civakê de herkes wekî me bawer bike em rêzê ji hemû baweriyan digirin kîjan bawerî be ji bo me ferq nake ji bo me hemû jî birêzin û mafê wan jî ê jiyanê heye mafê wan heqê wan nav sistemê de heye wek dinê jî ne ku ji bo baweriyan tinê ji bo îdeolojiyên dinê jî em rêzê digirin di xwezayiya xwe da civak jî di datiyan çêdibin yani nava her ne tevekî de nava her ev civakekî de muhakkak insan di xulqiyeta xwe da her insan bi kesayetê hatiye xuluqandin civak ne navda civakên piçûk parça parçayê civakan çêdibin em rêzê ji vana hemûya ra digirin tişte tam hemûkekî daviyê got ve nerina xwe got çima hûn dengê xwe din Demirtaş yekî pirsî birêz Demirtaş çima hûn statûyekî çawa dixwazin pirsekî wisa jê hebe Bilê me di bernameya xwe da gotiye yani piskirêka Kurd û Kurdistanê li ser hemû gotin ji derva piskirêka statûyê ye çünkü Kurd bê statû ne yani statûya Kurdan ku tune be ev parçeyên em dikarin parça parça piskirêka Kurd hemûyê biaxivin lê wextê meriv hemû tîne bahev yani di zimanê xwe da nasnameya xwe da ya netevî da heqê wê li ser erdnigariyê da van hemûyan em tînin bahev piskirêka Kurd piskirêka statûyê çünkü Kurd bê statûyê çi statû dixwazin statûyê ye em biya ew nabêjin em bêjin sistemên demokratîk da civak dikarin bêjin yani bi hevra jiyanê û hetanê bixweseriyê mafên vê civakî ye kîjan bixwaze wekî milletên dinê mafê wan e heqê wan e çiqa ji Farisan re ji Ereban re ji Tirkan re helal e ev mafê hanê hemû ji Kurdan re jî helal in başa pirsa Demirtaş pirsa Demirtaş jî eviya ye yani em hevpariyên cidatiyên civakê zev mühim dibînin yani ser hilbijartinê me pêşê da jî got dil dixwast ku yani partiyên vê herêmê ê ku ser piskirêka vê civakê mijûl hemû bi hevra biryarekê girtiban yani Xuda Parcî di nav da Hereketa Azadî û nav da çar partiyên dinê jî nav da Partiya İnsan û Azadî û HDP jî nav da biryarekê ji bo pêşeroja vê gelê hene girtiban mixabin eviya pêk nehat lê mesele em nikarin em viya nabêjin em yekbûyînê ser yani sadî nehwê dû neh xeletî hebin jî tenê rastiyek ya evekî hebe em ê divê rastiyê da bigirin ji bo wê em dibêjin di salê nehwê dan û hetanê niha civaka Kurdistanê hatiye parçekirin operasyonekî mezin di ser hatiye kirin dijmintiyekî mezin di nava civatiyê Kurdan da hatiye avakirin gere eviya ciyekî êdî biqede yani gere ev cidatiyê hanîwerên bahev biqedin destek ama ev ji bo Demirtaş em naparêzin em bêjin HDP sedî sed rast e tiştên rast dike ji bo em piştgiriyê dikin belkî nava sedî da hefteyên xeletehiyan jî dike lê bo pêşeroja vê civakê sedî seh wê derfentê dideme ku em piştgiriyê bidin Selahattin Demirtaş spas kekê Ayetullah çi bersiva Muhammedê an em derbasî kelam Anha cameri hana gogo seda xoşik got
السبب كالفاعل الدال على شيء كالفاعل جد في منطقة ده ما الدولة بوين فعم نكريا يعني ما قال مسلمان شيخ وملاي ما مسلمانة ما الدولة بوين فعم نكريا از نت açık بجم دو حقوق إسلام ده دو قرآن بيروز ده منطقة تحكم تنيا يعني از كرتايد بجم أذكارم دو درجي بجم منطقة تحكم ده إسلام ده تنيا يعني جبوغو منطقة تحكم كتيا إسلام ده ما الدولة بوين فعم نكريا از نت بجم örgüt و تمام جدای دی گو درکتنش به حقوقیات دولت درکتنا اگر حقوقی دولت هبانا ایرو جداتی در نت کتیانی معنا ونا سبب مزن دولت نه örgüta örgüt به حقوقیات دولت درکتیا اما örgüt جی غلطیا دکه باش که برز ذكريا بشغله فرص جوال جهابهم حميد كريم برسيل بس كرت برای ما پرسی که زمان کردی نرنا و چه حق زمان کردی دا برای نام اگو جادیم دوباره بکن ام به زمان کردی جی دناو دا چقدر زمان جدا هنر گود ناو ترکیه دا جغری ترکیه بری ترکیه گودتینا آخفتن لازم تا کاربن ببن زمان پروردهی ابیایی جبرگو کرد دامازرینالین دولت جمهوریت نهانه 100 سال بری Anladın lazıma zamanı Kürdi bibe zamanı fermiya duyam li Türkiye. Abi her du tuş daxo zamanı de barnameya partiyede atiye nusandın. Lazım avre li berbe lawra av makazaguna İro ve derfeti noda dibe zamanı ki fermi yek zamanı ki Türkiye av xala makazagun jin nikar be guardın. Lazım avli av peşil berbi işi ve payda av guardın çevin. برای که ما گفت دو بلوک هنه هر دو بلوک تاجی کردنن راسته دو بلوک تاجی کردنن لی کردجی چند پارتیین گفت که من هلبجارتنی هنه جوان اغلب هلبجاری وان کردن حتی دامزران لیوان اغلب وان کردن جوان هفت پارتی گو تبی هلبجارتنا دون دو جوان اون مادام خود و هر دو بلوک آدم نبینن کرد کارم برای خود بدن وان پارتیدن از کارم ویا بیشم چما مادام دوان اوکادتونن دوان بلوک آدتون چما وی دستگی بدن وانا پرسکی وسا جهاد ویا جام جبیر نکن ده هلبجارتن هنه یک هلبجارتن سر حکومتیه یک جه هلبجارتن پارلمان اما ام هلبجارتن سر حکومتیه ده نامزد ما تونه نامزد متجار دی بنوی خواست دکم دبیجم وکیلی زلال تکس اردوغانجی داخل تکس نه نامزد میه نه نامزد پارتیا میه ام بتنی پیشگیریدن لی ده هلبجارتنا پارلمان ده ام بخوا ده حشتی یک ولایتی ترکیه ده و یک کردستان ده تمامی ام تبی هلبجارتنا دبن لآمد و لباطمانی وقت نامزد سر بخوا مدوکس ام تبی هلبجارتنا دبن هفته و نه ولایتی دیده 583 نامزد مهنه ام تبدیل هجراتنا دبن ام دستگی ام پیشگیریش تمام انسانی خود خوازن ستاتوی کی چوا برای نها جبو زمان وقتی میگود ام کارم یاجی دیسا دوباره بکن ام دبن جبرگو کرجی دامزران و دولتینه و گلک جاران مثلا زمانی که سرک وزیر احمد داوودوğlu buna şaşmış گفت دولت هری مزنی کرده ترکیه başka devlet yok jitene madem devlet Türkiye devlet Kürdan aji deviyad ma gazagone da biji bikin bejin Kürtçi vakt Türk'a da mezran ve devletine xodin ve devletine zamanı vaji zamanı fermi ya duyam aviyaji statüye ki belki heri kurtun le aviyaji de bejin ama de ben nava civake de lazım je ne xoseri je serxabuni hatta جیانی که بهبرا همه تشتی فدرالیسمی حتی خسری هر تش لازمه به سربستی به اولی که سربست بکاره به نیقاش کردن گل چی بریاری بده بریاری گله کس نکاره بیجه از بتنی به شخصی خواه جه تمام گل خوشکتر دفکرم فکری من اوه نه اوه اونی تف هر ندوجه یعنی اونی ازی و تفا بکشم ما فکر ازی تنه ویا بیجه
بتوایی به اغلبی ملت چی بجن لازمه او ممکن به گوچه به باش. ام وقت هدا پر ام یاد بشه باش زور سپاس بله. دم هيا قال له بله فرض السلام عليكم چند سوالم هست پیشیش برز یا پجول خوازم بپرسم هدف شش و هفت و هشت جوتمه هدا خصوصا زیادتر درجه پارتیا وکر جو ایوجی چند انسان هاتن قتل کرن لسر وی حال هانه پشت کو هدف دوی هرم هانه دا دنگی هات برینه او کسل سلاف جی هاوکم دوین مدیه دا نادانه چما و سلاب الوان دا و خص کلوان ببینن ولوان کی لکه فرونیکن اویک ابا دیجی ج کک آشتیز بپرسم اوی آرا بلوجلغا کو ام دبیجم دنا با دا چون هاتن چند جاری چون هاتن و دری وان شو ول دری وان جی خست چجوا هات فهم کرن یعنی اوی دیتنا هانه تشی کو منع هات کرن و چی دیته yani dnava Kürda da jibuk ditin ki çebe selav ki çebe dili kulha vekin diriye kulha vekin behevra bikenin ser sofra ki runekin çay behevra bixun ve çidi çibu mani jibu Kürdara dnava Kürda da eva diji kek kamaş twazım persim parti ki nova ava kiriye Xuda Teala ser xireb garine o brez ez ve spas brasiye spas jitkem çünkü dnava parti Kürda da ekub kurmancı zanavunun o brez yapıcı oğlu o Mehmet Yavuz وکی دی کس کردیجی زان بنتونه سروق لیدر ایدیجی کس به کردتونه ناوی که ازانم acaba جبر کو HDP bu partiya Türkiye ve devş HDP barda ve parti günü avakir etxazım vayim bim ya jî mesela bu Şeyh Said jî hastkin dina ve HDP da milletvekiliye wan haqarat Şeyh Said kirin جبر vya acaba dili ve jwan ma veya az بداخله بكم parlamenter wan nina yekû دمد يدا من وساديت نخير تشتكي وسادتو دا كسيج كيج خواستو بجبا بارلمانتري سردان بكا جو خوان جاويك راتكر ام جي سر راتكر aday kiwan bu پر دريج بو ne aday bu aday yani برنامج son حكي ببرس مزب قادين ان شاء الله mesela تدي اخ بارتي ام دجم بارتي تركيا CHP بارتي تركيا ام بجن فيغا اي بارتي دركتي اي تركيا چما فرقا نبا آخ پارتی و CHP و ای پارتی با و آیری چید به از خوازم وانم مراقب سپاس کم ویالیش کلام آخرا پرز ویالی زیده عطب اما نجی بدون ویالی اما بین با هیچ وقته سلام و ریز جه بشتاراره سپاسیام دنجی جه روداویره تشکیور لی آماده کر نو هری مهم اتخوازم تشکی بینم زمان belki bala henek biraderan neşan az xabdim nat kirin az ma Mustafa Hadin Ali Gürü Dilsode Parti Demokratik Kürdistan'ım. No rezdar yapıcıoğlu tişnani zaman goyek beri her şey nasnamame İslami de peşa Kürdayetiye de. Çünkü xozayı tercihavi. Leberet ki esası hene. Esası yek her milletek لسر آخا خو ما في وأوكو كان بإدارة خو بدست خبك أبجي از باورم كسيكو إسلام جيبه جدر بي إسلام جيبه خدي وجدان به أبي بتشتي قبول بكو بشكريا وياك نكل هم بر بسكن مخابن لباشوري كردستاني ب پیشنکیا جناب استروک برزانی پشکریاک رفراندوم کات شکر اب رفراندومی ده دوی رفراندوم انجامه و درکت ارتای کو خلق باشوری کردستانی کرد عرب و کمنتوی دنی جنو دو پونت حب داخوازیات سرخوبونی کر از باورم هونجی وقت کردکی دلستوزی بیشی بن ای بشتاری برگش لیم خابن کسی کو ایروج وستر کوماری هوند به امی پشکریایی بکن او شخص ملت کرد باشور کردستانی به برچیبونه خواست تربیه بکن او هلوستا خوش بردوام کرد او پشکریا ویج بو سر کوماری او کردایتیا و نه چلشکی باش زور سپاس کم لا بشتاجي ها كلام تي
دور تي تجي ملغنك از پرسه برز ممت کامش بکیم پارتیا انسان و آزادی دروش برا داخوانی ایداج گو ام پشتوانیش با سلاطین دمیرتاش و هدفت کن برای نقطه دیجی هبو بحثا ملت اتفاقیت کرد یعنی معناوی چیه سلاطین دمیرتاش هدفه و ملت اتفاقی تشکر اتکم باش سپاس البشت و پشت او برادر و در كلامك السلام عليكم بنابي خداي الرحمن الرحيم رمضان وهموان بخير به ادخوازم جي ريزدار زكريا بوجوغلو برسكي بپرسم ما مستجي پرسكر ادخوازم و تشتهيم ببم و داخوياني دا جبوي بشكريا سرو كومباري تركيا رجب طيب اردوغان و وامي بشكريا يبكن وقت ام لطابانا و میزد کن انسانی کو ج پارتیا و حس کن رای خودن پارتیا و باشور کردستان حس کن پشکریا رفراندوم باشور کردستان کربون پارتیا و جی دکتره کربون و پشکریا خو دابو رفراندوم باشور کردستان دوی دمه دا برز رجب طيب اردوغان امي دلیام بگرن امي وانام بگرن رد دوباره نبرز بله وني بالچينا بمرن وان تشتا قوتبون حتى تدي قوتنكي ülkücüye emeniş kavverin bilgece ansızın gelebiliriz dibecin. Vakta unvana binin belçav piştkiliya ve jboy Recep Tayyip Erdoğan çıkas vicdaniye yani وني ve tişte çavan tabana khora وني qalbikin min gellek hüda palyan bistiye yani ev nerina Brezel Doğan helvesta devleta Türkiye lehembere başure Kürdistan'ı ne razinin وني çavan gırseye xwe iqra bikin divê pişkiliya Brez Erdoğan ra tişkî piçûk dabêjim gelo ve daxuyaniyê gusa bidane da politik nebûn bila tabana me serbest ji bo sero komariyê û pişkiliye bidin namzetên me serbuxe di hilbijartina serokomariyê de jî tabana me serbest e ve daxuyaniyê gusa bidana çêtir nebûn mala ve xwedê ji we razî be زۆر سپاس برادر هەر پرس وەک هەبوو بڵێ برادر پرسە كلامك السلام عليكم وانتبدا بخيراتن نافيم جيهان اصلي خويا لي حماه بچەکی دەنگی خەمن بکە از دخوازم دسەری دە بۆ تۆرا مەدیا ئەورودا وێ سپاس بکەم بۆ وێ بەرنامە تەرتیب کردیە بەری گۆز پرسێ خۆ بکەم دخوازم دەر حەقێ تێگەهشتنەکێ دە نێرینە خۆ بینم زمان ji temaşavana ji beşdarvana ji axatvana rica dikim îro pêve bo di nava dunîkê de dibêjim bo pirsgirêka Kurd têgihiştina peyva pirsgirêka Kurd problema Kurd bikar nên boçe nêrîna min e kesê got lê neheqî tê kirin kesê got heq û hiqûqî tê bin pê kirin kesê got zilmê dibênî ne tirkin Kurdin ji ber wê yekê binavkirina pirsgirêka Kurd problema Kurd biya min çewte nerast e nêrîna min ev bû ez dixwazim pirsa bikim di serî de ez dixwazim ji birêz aştî pirsekê bikim berî vê çendakî di navbera ittifaqa hilbijartinê a Kurdistanê de ku di nav de çar partî û hereketeke Kurdî hebû ji bona ittifaqa di nav Kurda de çûyîn hatin çêbû got û beş hatin kirin di navbera Hudaparê de wekî dî hatin çûyîn bi HDP re çêbû lê di encamê de ittifaqî çê nebû pêşkeşwan birêz maşallah deka pirs ji we kir gelo çima ev ittifaq çê nebû çima tiştekî wisa derket holê ve got ji we pirs bikin di çapameniyê de derket endamê birêveberiya konseya KCK Mustafa Karasu got ku îdake wisa anî ziman nizam rast derwe ez dixwazim pirsa ji we bikim got ji ber bazara parlamenteriyê xwas ji me zêde hejmara parlamenteriyê xwastin ji ber vêkê ittifaq çê nebû pirsa ewil gelo ev îddia rast e a duyem
دیسا سروک پارتی آزادیا کردستان مصطفی özçelik پشتیگو مصطفی قراسو داخویانیک دا اتفاقی چنه بو داخویانیک دا برسف دا اداین مصطفی قراسو دناوا و داخویانیه دا پیف بکارانی اتفاق و التحاق گوت وان هفدیتنین گوش بونا اتفاق داتن کرن دا آرمانجا HDP نه اتفاق بو التحاق بو گلو پشت پرده ده تشته گو لبر جاوه چاپمنی خویا نکرن چه تشت قومین کو مصطفی چلیک و گوتنه بکارانی نه اتفاق بو التحاق بو باش از پرساسیاجی برز زکریا بجولی بکم نه دوباره بری و چهار روزا بیاننامه پارتیا هدا پاری هات اشکره کرن برز زکریا بجولی سروک بری پارتی bu anajî namzete xosere. Di beyanname de tiştek bağlam kişan duvarê meseleya Kurd de. Partiya ve ticar têgeştina pirsgirêka Kurd, problema Kurd bikar nayînî. Her tim serokê ve nû Birêz Mehmed Yavuz jî hûn jî di beyanname de jî hûn divê meseleya Kurd. Hikmeta vê sedema vê yekê çi ye? Hûn îza bikin ez bona we spas dar. Mala باشه زۆر سپاس دکەم ترس جوالە تر نەبازبان هەبوو نزانم کەکێ یاپجۆڵو پێش دەقەدا هەم بەرسە بکەین هەم ژیان تۆپی سەرا بکەین باشه انشالله بەرهەم بینم ئەمە ژیا داوی دەست پێ بکەن برای جیهان بوو نه برای جیهان پرسی براستی سێ پرسە پرسی یا داویە ji min pirsî min jî min niyet kir min got ez ê spasiyayê bikim ji bo got çima divê pirsgirêka Kurd na lewra êgo mafyan bin pê divê êgo zilmê dibînin Kurdin çima Kurd wek pirsekî wek pirsgirêkekî wek problemekî tên dîtin min got ê spasiyayê bikim vêca peyda ji min pirsî got çima hûn bê meseleya Kurd em bi wê hincetê em dibêjin lom em dibên Kurd bi xwe nepirsgirêkin çawa ku kek Ayetullah got êgo va pirsgirêka derxistiye sîstem bixweyî êgo vê tundiye derxistî ew jî sîstem bixweyî yani êgo biye seve sîstem me sev sale tov kiriye vêga ew tişek got tov dike wa dişin ez karim vêya bijim ji ber wê em meseleya Kurd em bêtir em dixwazin em bikar bînin lewra wexta ku dibêjin problema Kurd yan pirsgirêka Kurd rast e ew mana jê dertê hinek însan bekî di mejî wan de tiştekî wisa resmekî wisa çê dibe got weka got îro dewlet îddia dike problem çi ye divê problem îro Kurd rabûna çek dana destan çek desta de ye ev ya problem e serî me diêşînin û got çek ji desta berdin yan em çekên destê wan bisin ya problem bixede yani encamekî wisa jî derdikeve ev ya şaş ev ya çewt e em ya qebûl nakin yadî navê xwe negot ji ber wê got hûnê girseya xwe çawa îxna bikin ji ber çi ji ber got mesela wextê 25 Îlonê de referanduma serxwebûna Kurdistana Iraqê de erê me got û şexî medaxuyanî da me got gelê Kurdistana Iraqê çarenûsa xwe ew binivîsîne çi bêje lazim e herkes rejêl ber vê biryarê bigire dewleta Tirkiye û Serokkomar Birêz Erdogan û hinek rêvebirê dewletê din çi gotin heman tiştî gotin li dijî vê îşî derketin hinek birayên me dê hinek şaşîtî û xeletî yan jî em çi bêjin bêedaletiya hikûmetê yanê dewletê yanî ziman ez karim deh lêzê de bikim yani ne bi tenê ev tiştek hûn dibêjin hene tiştek got nanî ziman ji ber got dem kine tiştek got nanî ziman ev 100 sala 200 sala neheqî çê dibin bêedaletî çê dibin û hikûmeta îro jî gelek şaşîtî wê hene di serdema pêvajoya çareseriya kêşeya Kurd jî me ev tişta manî ziman îro jî em tîne ziman sibê em ê dîsa bînin ziman rûbirû min bixwe ji Serokkomar Erdoganê gotiye ev tiştê got hûn di derheqê referanduma Kurdistan Iraqê de dibêjin hûn şaşin ev ê hûn neheqin rûbirû min jê re gotiye ez vêya rehetî karim bêjim sibê em car dê em warin cem ez ê dîsa jê re bêjim tiştê got ez rast dizanim ez ê bêjim çawa got me got yani belkî bi sedan axafwanê dijî gotin birayên me dijî gotin ev nayê vê watê got ji sedî sed tiştê got kirine em ê za xwe dabêjin binê em piştgiriye dikin lê
شش نامزد هرن دناف وانده لگور فکری من لگور نرینا من ایگو گاوه کی بکه پیشیا وانه بولو ما به شکلی ما ترجیح حال کریه بلا باش بزنید گوتجاری جبرگو ما گوتی امه ده هلبجارتنا سر کوماریه ده امه پیشگیری بدن اردوغان نگو امه شاشتی وینجا امه قبول بکن یا امه دستی قجر الحفظن دیسا امه رخنا بکن دیسا امه دنگه کی بلند وقتی گو شاشتی کن امه بیجن لی امه وقتا گو متشتی گو شاش کن ما گوت امه ریا رازی نشانی من بد جبو کردستان عراقی ما گوت ما گو اگر کی هون سیاست که عقلمندی اون بخوازن بمشینن لازمه اون دست براتی بدن وان اون ایرو اون داری خلوان بگیرن اون ساعه خوی هوا ایون جوارا بگیرن بالا فری خوش جوارا بگیرن اون سینور خوش جوارا بگیرن یا اون وانا بگیرن ایرو ایگو وسور دکه ایران و سبی سینور خوفکه و دریا وکه و دانشمندان سر ایران دچی به اون بتنه اون جیو قدرون اون ضرر بکن لیو دم در بس بوده ما افجی بوشاخی ما افشاریج ما داب حکومتی پیشگرتی اردوغان ما نچالشکیه برای من گو ماموستا بهادین گوز آدیگری پدکیمه رفراندوم باشورده چند جارا ما حدیتنا به سروک کردستان عراق بریز بارزانجی هم روبرو هم به تلفن چند جارا حدیتنا ما چه بونه حقی رفراندوم ده ام چه فکرن و چه خیلی مدیار کرد ایرج هم دیساد بیشن پیشگیری اردوغان برسه وقتا مدا برای مایدی نه تنه در حق رفراندوم کردستان عراق دیان او پیوی گوگام وانا سر و بگیرن اونش برشیا اونش نیزا بمرن یان اونی نکار بندر که بندر با برن هاجم گود رو برو مج اردوغان بخارا گوتیه شخصی من مجرد گوتیه افتش گوتی کی نتوشی راسته ایدی نامزد ایدین کی نه ام دین برخو چقدر شانسی وان هیه ام سیاست دیدن اگر تشه کی تواهی تو نکاری به دست بخی تو تواهی در جبردی دست جبردی او یا جیندار است از باور دکم که مثلا بکه از تپرسی از برسوات بدم از نخواهش بگم یعنی فکرت حرمت هم جیره هیه فقط تجربه پرسی چی برسوات خودم یعنی فکرم چی از ویا بیشم از باور دکم پشتی هلبجارتنی اگر کی جاره کی دی اردوغان ببسر حکومت بتنه گو به پیشگیری مهپی ببسر حکومت بیرا خوبینه وقتا گو پشتی پازده ترمه پیشگیری مهپی گوش اخ پارتی چی بوش نه جوی چاقی و ورده زمان اخ پارتی زمان سر حکومت اردوغان چه واحد گورد بلکه درفته کی بیا بده گوجاره کی دی با آوایی کی نه با آوایی کی نینی یعنی با آوایی کی مثبت ممکنه قالوا جارك دي زمان بيجوارتن بوليتيكي بيجوارتن عمل فيها بقى يعني كو واجي حساب بكا ولغوري وبع خفا لغوري بشكريا وا فرمي سؤال اولي قالش مدمد يا دجوت اما قصدي سجبيجم مثلا بس بكرتي رجال بكرتي تكليا HDP هدا باري بريز احمد ترك عين اف كلمه قول گو زمانی تنگا ام نکارن به هفدو بشورن گو تکیلیا دگل هدا پاری دینن یعنی نگو دری گرتن گو زمانی تنگا اف یک آد دوا چم اتفاق چه نبو عام برانو یعنی بکرتایی از بیجم مخابن سیاست مدار کرد الگورا نرینا من نکردم دين مسألة برلمانترية مدمدية ديجوت قطعا أصلا نهتي قدامي چمكي مسيخ دانينا برخوار يك داخوازية مچنا دو ريبازا مچيا امي ريبازي چاوا چكن سسي برلمانتر HDP داخوازية ما قبول كرن اما مسألة قو دريبازا دا ام بهفر رونن ريبازا هلبجاتني درخن اوينا بخبر اما حركت كن دور دا مسألة قطب آدن مسألة كك مصطفى أسل جوجوتيا تشتكي بشار دي تونيا أويل جورا عقل خواج سورة جي ورفعم كريا أو فعم كرنا ويا يعني إما أزور فعم ناكل أز بيجم الدبارة دكم مخابن ومخابن وحتى مليون جاري مخابن سياسة مدار كرد سروكي وانا نكرد
والسلام استثناء خارج يعني استثناء خارج استثناء نحو جمال بيجي تحرك يعني او انا مرم نحو جي استثناء بيجي يعني باش در حال کردیتی و جامعه هم هر جایی که زمین داشته شبات دارن باش زور سپاس برز محمد کماچ دکارم برسی و وی بده تو پسر هفجه بکی بله کورتاسی از بیجم شو دبی یعنی بجم خلطه های کشاشتی که داری هبود سر پرسیدا یعنی د پیشی دا دست پی که دا یعنی پیشیا به دمی دا تو کلمه بفرمی به هدف پیرات نبونه یعنی ام هدف و نقط یعنی ام پارتی که و نکریه تو کی وی براور فهم کردن اوی ام بیجم باشه وقت دنیجی تو نامزدی و برنامزدی منجم تو درانت نبونه یعنی وقت از بیجم شخصیت آمان بخور اویجی از بیجم شاشتی که داری هوا ور فهم کردن آدیمین به فرق نما AKP و CHP و یه پارتی فرق اوی چه هیه اون چه آد بینن ام سیاست ادیکن هر پارتی که جیل گور برنامه خو گور راستی خو ام جی کی وی جوا که هر بام جی وی لگوری ما خلطاهی و راستی ام جوانان شونا بیشن دبل کو از بیشم پیواژوی دا یان جاده بیشم استراتژی یان جی کنجکتورال احتیاج هبه پیوندی خوشی وان پارتیان حمیه راجع دانن هف پاری و پارتیان حمیه راجع هنه و فهم کنی باشه یا دیمین برز بسیار کی کل به پارتی و پشتگیری صلاح الدین دمیرتاشتا و تشتاقدنی جیگوت اتفاق ملت بوینه و تشتاقی بوی ویج گوت راسته یعنی ان بیجن راستی کی بیجه برا بیجه فهمنا که یعنی انسانی که راستی بیجه ام بسیار ناسنامه وی ناکن ام بسیار باوریا وی جناکن دبی انسانی که بی باور به یعنی انسانی که بی ایدئولوژی کی جدا به باوری کی جدا به وقتی که راستی بیجه ام مجبور ام بیج ولا بری من اول گول و مثلا الوان اساسی ثاني هاني اوا راستیه ام بسکریا و راستی بینه یا جی نگیرن جبوی و وقتی که يعني ما بسكريج بوي صلاح الدين دمير تاشوش بوي هذا بي اوكر هناك سبب ما هبو يعني ما فيها دسبيك داجي ما ما حمون خاندن يعني سبب كيوي او بو بيجن رفراندوم باشور کو تاورا وان بارتي و يعني تاورا سياسات تركيا دانن ودري واتش تكي بو مثلا افريني اروجاوا كردستاني اوا مساله که جار دنيجي جبوي و بلكي نافا وان مساله اندا او parçayın اتفاق ملت دا belki vanal ve dereci yani görme tavrın rast ne dani bun le iro tişteki de bejin de ben tevahi em hamud tevahi nava pevaju akidane jboy me derfen ki lazım em nefes ekebilirim camilen belki em sadin nahve havdu cudad fikrin van camilen ve esasiyet tişteki rast bejin em jbon ave bejin em ve tiştahan eji mühim dibinin نايوه معناه يكون بجان بشكل دنا اتفاق ملات بوين يجي تستكي وساتنا اياه باش دما تلوال حمون الخاندنا النهيرت تنو حاجه الصحايا داي لا تشوف كرجه يعني جو خارج شبجه في الفراكسيون الاسلامي ذكر النزهه بالعنا باش از نا فراكسيون اسلاميه هاتنا به جوخا فراksiyonu Kürdi tem به gişne İslami neşişe PSK denabde yani sosyalist falan fraksiyonu Kürdi hatına به jibili HDP ve Hüdapar'ı tahminamın nezor. Le mesela heri girinci am kabul bikinnekin mesela heri girinci hatına به HDP ve Hüdapar'ı ne aliye siyasi be aliye am bejin arami huzura ve geli ve heremi ev her taraf verin ba ev çay evde ve xun şorbe evde ve xun ev tişteki mühime le dil dixwast ku dema ve dema kurte bahatana ba ev falan le az ev Ahmet Türkji fahm dikim yani jiber ku demek driş hen derdu kulli her tarafan heye demek nezde merif bu xaza hal bike ihtimal ku ev kulji tezebin eger nebe pişti hel bijartinan از وک شخصی کی انجی وک سازی کی از دخوازم که و هر دو طرف ام بیجن چونکی هناك کمپلیاج دکن یا وجبوه البجارتنا مساجن فلان بیوان برا اوجی پاش کردن دوره هر دالی از ام دخوازم که هفته تجربه بکن ایجاب نه که یعنی لبر چاوان belki دو سه جارا ام نزانه بیجن چونکی اف پیواجوان ام پروسسان وسط تن مشاندن لهف هاتنا هدا پاره و هدف جبو هرم مسئله پر گرینگه
پشتی وی اتفاقك هری مزن هین زیادتر مزنتر گرینگتر لهمبر سیاست ترکیه از تخمین دکم کانبه بمشه لی اگر دم هب از دخواجم جیکک زکریا پرسکی بکیم دم ما هی انزام تونه از یک دقیقه کم نها پشتگیری تشتکی پرنسیبیه ده عالی استراتژیک ده غلط نه غلطه جخوا برسیفک لبا من هیا لی پشتی که پشتگیری لأردوغان کیر پرسک بوسا هیا از دخوازم هم بخواد بزمان خو ببرسبینن جبوی اج بود پرسم دبیجم کو هدا پر پشتگیری سروکاتی دیگه سیستم سروکاتی دیگه راست داری لی آنها جبر کو یکی مجدار اندام و زیادتر چونه دانا اک پارتی نکتل بجارتنا آنها چه رای بگیره جاک پارتی دیگه اگر رای جاک پارتی بگیره د پارلمانتوی ده ام بیجن زیدایی نکه ودس آق پارتی ده که ودس مخالفتی او سرو کمال جبه به اردوغان و لحو نکن ام بیجن به 50,000 رای لحو نکرن دا پاجی 60,000 رای گرتیه یعنی جور گرتیه ev dibêjin ne çelişkiye gelo çima parlamentoya bi Hüdaparê dikevin û ray ji Ak Partiye kêm dikin lê yani em bêjin hilbijartina Erdogan û Ak Partiye dixin zorê her diye hevre ev jî dibêjin sistema serokatiyê dixe zorê çi dibêje Hüdapar nîv daqiqa mumkin e sistema serokatî dikeve zorê ew ya ne ew pirsgirêk neyame yani ew vê sistemê anî neamin erê me piştgirî da vê sistemê هناك فياج تبرسن أدلجي داجي بكم دبي مثلا أم بيجن أردوغان بو سركومار ده برلمان ده أخ بارتي ومهب كرسي هردوكا أم بيجن دوسا دونو دونه ودوسا دونو دونه شيء إيه اتفاق دي وإيه هدفه ودودوجي إيه ونه علي ونه بشجري بدنا كي أبيو يعني belki çetir jbara gozalar baz bir minaki dedim. Bırakız viyaz onu ben. ام سیاست ترکیه جوی اوی ام جه مشتکین ام شکایت دیدیم ام دبن وقتا گو اقتدار تشتکی باشی بکن مخالفت صفر جبرگو مخالفت دبی از پشگیری نادم ویشی یعنی از ویش راست قبول نکم اقتدار جی وقتا گو مخالفت تکلیف کی بینه چقدر لگور برجواندی ملت بجی yani قد قبول نکن ام دبن کی تینه برا بینه مخالفت تینه اقتدار تینه تشتی گو آنینا مجلسی جبانا گو به قانون اگر کی لگور برجواندی ملت و هدا پر وی درجی خو بگیره ام نه لجم ملت اتفاقینا یا لجم جمهور اتفاقینا ام نه لجم اردوغان یا لجم یکینا ام لجم حقینا لجم عدالتنا لجم ملت اخوانا لجم قال باش زور سپاس دکم تماشاوان هیجا پانل روداوی تورا مدیا روداوی کو هر وان ناوندا لکولنان یا روداوی کل آمده نرنا اسلامی و هلبجارتن ترکیه نرخان بدایه بو هم جبو میوانان و هم جبو بشتران گلک سپاس دکم دم باش